Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Kablawan day man dagiti nagaget nga inaldaw nga comment ka dagiti drama ken vlogs tayo. Dapagayam Roselyn Javier Hill, Imelda Velasquez, Jody Gandesa Olarte, G. Viernes Pinera, Rosana Sigovia, Elena Rabon Pahe. Ken kada kay amin anaaya tamang tartarabay kadagiti drama ken vlogs iti YouTube ken Facebook tayo. Ket ita adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Orno sampay tarupam. Dito'y drama tayo. Unanetan kaka. Hoy Joey, gumatang ka man iti lakok. Napintas daytoy apagpapintas iti kudil. Kaslakan ton agkudkudil a babae. Anya? Kaya't naksamot ka na pagbali na bakla. San met? Ngam siyempre, oray lalaki ka, mabalin met mapapino ti kudil mo. Ya kayat? Nala, no di mo kayat. Yalaam nga rudin tinubyam, te isagot mo kan kwa na. Awan nobyak. Imposible ka mo ito na. Ni, apay ayat ay papilit mo. Sika, adda nobyom. Awan pa'y mo't nagdaton kanyak. Matlagayam. Sami papilit kanyak adda nobyak. Sikan tupay kat awan nobyom. Datan ano kayat mo? Joke! Hindi mo man niyang angaw kanyak dahi tabina. Apay aya, paiswam? Anya, unay datan kaka. Dahi ta, panagkudkudil mo. Hoy, napino ti kudil ko anya. Kita am titakyag ken gurong ko. Kita amon. Apay dahi ta pala takyag ka na gurong ngay ti kita. Dahi tarupa mo na, tayo so ti pamarang. O di ba napintasak? Damagam, iji sarmeng. Ha? Unay daytan kaka? Unay matan ni Joey, ignorante mat. Apay aya. Di nakanukayat apumino ti kudil na. Anyaga po gay mo't ngamin, nagpapino iti kudel. Malaksid makisalip iti beauty contest. Ngamsan mo tabakla. Unay daytan kaka. Saan mo't lang adag iti babakla, tagpapino iti kudil da tatan. Amba makarpintero kada mason ti trabaho na. Isingasing mao, apapinluan na ti kudil na. Dagiti babae, ti pangibagam iti dayta. Kung kunaklaang mo't atap no gumatang kadag iti lakok. Nukasta, pikay dagiti lakaw. Saan mo, tatang? Agus usarak tupay? Amangan mait no iso tinakadadaal litarupam. Unay mata nadadaal arupan, tatang. Nagpintasak tupay. Ore ko naman napintas ka, no kakamkamuro kamay. Awan madadaal tarupam no kasta. Ni tatang mo, tilay bagbagana. Pornusang tarupa manak. Tapno presentabli kang aglakaw. Tapno patsindaan na birtaw dagiti lakaw. Agam no kakamkamuro ka sa kaglako ti pagpapino ako lab. Awan katawaan da ka. Unay daytan kaka. Antipasing, gumatang ka ni tilakok. Anya day talako maya. Pagpapintas. Aya, ay kakayat ko Iso nga ron alakwan kayo tanausem kayo ngagpapintas. Nasa umon. Kakayatak tagpapintas. Tadya kaya tagbalin alaan. Unay dayton kaka. Mga lakay nga rudan. Ay nga maguray ka. Sigurado ka, di talakam. Kasi siyempre mo't Apay nga raw, dadi mo mo't i-vlog. In-vlog ko mo't. Ngam, saan pintas ti panakay record na. Kun nalidem, wano blurred, jay video. Iso katak to. Baliwak to, tagi video. Yaliman nga raw ta, buyaot to. Mga lakay nga raw din Tapno masampulanan. Kita agto pa ti vlog mo Siyempre, isurom kadagiti tao no kasano nga aramatan dagita lakom.
Dahil talamang iapro si Tirupa, naglaka. Nalaka tagdiramos, nga manya nga ito munang ikabel. Anya dagiti agsasarunungay nga itapal di tarupam. Dayta, ti kunak abuyaag tao. Kun siyempre, ipakita mo't at ti resulta na. Gawin mo't day talagayam. Unay daytan kaka. Papanam, Vina. Ije banyo tatang. Apay nga rog nga itugot mo pala na ta cellphone mo. Ag video ak ijay tatang. Apay, sana mabalay na dito salas latan. Ilka pala ibil-video ijay balyaw. Ipakitak nga rod mo, ti panagdiramos ko. Apay ngay anas kan nga ipakitam ti panagdiram usmaw. Kay pakitak nga rod amin. Anya? Ipakitam ti amin na pasit ti bagay. Ni tatang mo't. Alangan mo't nga ipakitak ti bagik iti publiko. Tilaang steps ti panangi-apply iti pagpapintas alakok ti pakitak. Siyempre, diramos ti umuna. Kalpasan na, i-apply dagiti liquid kada cream. Unay daytan kaka. Apay no ornosam pa'y taropam sa kaagibidyaw. Naurnos mo, tatang. Ti kayat ko asaway. Papinuam pa'y tapno nakapapati ti ibagam di ta vidyaw. Adula amin mo, tatang. Isampol kunton. Tahus tunto ako minis ti rupa kalpasan ti dua lawas. Wano makalawas laeng. Kita ampay ti ipikto na ano mayat wano maday. Tapno di na kakaguran ang iti makabuya ti vlog mau. Ay natatang, sigurado ak iti dayta. Isu adi kay man ag negatibo. Unay daytan. Tara, buyaom to ti vlog ko Anya ngay mo ti vlog mo manang. Tila ako kapag papintas Kasano ngay pagpapintas. Apay tumangos ni agong kao, kas kadag parinto mong ti kurimatmat kao, kas kada umingpis ni bibig kao, kas takaday. Sana kasta, papinwan na ti kudil. Kasano ngay mang tama papinaw. Kabuyang to nga road tap na mom. Kat isuntot aramidem. Ngam, masapol ang mga lakaitan itilakok. Ta sabayam to ti vlog ko inton aramatem. Gano ayang ngay-upload mo ti video. Inton rabi iso agumatang kaitan. Buyag to pa yang mo kasanaw. Unay magdaytan kaka. Apay ayata kararwal ka Vina. Siyempre, isursur ko dagiti lakok tatang. Awan sabat gumatgatang. At least, naiyam-am mo kon kadakwada ti produktok. Daytan tula agurderon ti aramidon da no may pabuyak ti vlog ko. No sakti si ka, sumre kaklangan iti panggadan ta nakasigurado akpay. May mayat da ito'y tatang. Ta saan akong ngagbanno ka sumsumrek inaldaw. Pumintasak pay. Pumintas ti kudil ko. Isumot lang. Tagkararwar ka mo't lang iti inal daw. O nadaytan kaka. Nakasaganan amin nga iparang ko iti vlog. I-switch ko ti cellphone tanay nakapwisto mo ten. Hello guys! Good morning! Ay Vina anak. Saan ka no akasta ti ibagbagam no ag-vlog ka? Kasi syempre, introduction ko mo Apay, agdiram usak adagusan, ajak pa'y kumablaaw. Nagbastusak mo ten ngayon no kasta. Kato damot na buyak nga ibagbaga ti vlogger, 1 million ti followers na. Anya ti bagbaga na tatang. No nagiti ano babasit ti followers na, kat saan akundi hilaw, kas kada kundi good morning. Kakasano nga rod nga tatang. Hoy, da kayo followers, dumdumag ko na nga rod. Kas daw ti kunana, kunajig vlogger, no basit pa ti followers yaw, direkta ka no nga ibaga ti gagara. Saan kayo akong dihilaw, akas artista, ta saan kayo mo't ka artista, kuna naman. Iso na ata bastos. Saan na akayat agrit, wano mang kablaaw kadagiti followers na. Diyak mo't kayat ti kasta tatang. Ura niya ti bagbagada. Basta ti kayat ko kat mang kablaawak, ag hello ak, ag good morning ak, period. Nyala, no di mo kay ti paisuro, makamukat. Basta naibagak mo't ti amak may papanit ti dayta. Ta husto mo't na dyan vlogger.
Hello, kung kunampay lang, akit nag-scroll dan ngagpaisaw. Langro na pa no, kakamkamor, tarupa. Unay daytan kaka, tiniradak manen. Ala, makamuka na sa tiaramidam. Imbagak lang tabareng makatulaw. Unay daytan kaka. Irugi kong, nakasagana mo to'y planggana. Nadadanom na. Okay. Tiram-os. Oh, di nakita yung mutin guys. Nakadiram-osa kon. Aramate kon, daytoy cream. Siyempre, punas-punasak pa mo basit. Kastalaan, kasta. Kalpasan na. Dayta. I-apply kon. Toy pagpakinis a cream. Ay aguragayam, dayay inaramat ko itay. Kasla sabon. Tapno madalusan, anaimbag tirupa. Daytoy mo't cream. Ngayon apply kon. Dayta no, inyilot-ilot kun dito'y rupa. Kat, makita, ti resulta na. Damagak man kada kayo. Anya nga ti resulta na. Comment below, guys. No, da nasursuro yo. I-share yo daytoy. Tapno ad-ado pa'y ti rupa. Ama papino. Urayak man ti 30 minutes, kalpasan na. Kita akton dagiti comment. Juway, nakita mo ka diti post ni Bina. Nakita. Apay ngay katawa ka. Kit mo nakakatkatawa mo't nagiti comments. Ayun gayang, nalipatak laang. Ngamjak pa'y nabasa dagiti comments ti tattaaw. Anya ngay mati comment anabasam. Ada makaluksaw, ada mangas-asar, ada mo't mayat. Ay, agor ka, gibasak man langan. Masag Apay, awan lat sabalin a modelaw. Dahil kumabot na pino kirupa na ti pinagmodelo yo Sana dahil ta kakamuro. Nagluko matong dahi ta ako mintar. Ibagbaga na lang mo't nagpaisaw. Nabasa nga tan ni Bina dagita a comment. Ay, ituloy mo man gaya mabasang ta dengga man ti kunada. Dahil pa'y mesa. Kunana. Dadaulam lang dahil ta produkto. Imbes nga adda gumatang. Agat trasdan. Taday tamot kakamkamur arupam ti imparang mau. May nagita nga comment. Sige, gibasa ka pa'y. Dahil ti may kunana. Jay gayem ko kat Mr. Clan kan surfing bar lang ti sabon na. Ngam nagkinis ti rupa na. Doon na lang ako sa Mr. Clan or surfing bar. Munay mo nagitan. Makapainsulto ma. No, mainsultaw. Ngam naposkol samat ti kudil ni Vina. So, di na marik na nagita nga insultaw. Diyak kaya ti gumatang itila ko na. Kasta mo ti kumkumin ti tataaw. Makapadismayamot. Ayun ay daytan kaka. Nagbabastos mo tanda gito'y a commenters. Anya ay ti kunada. Basaan nyo atatang. Basak mangarap. Nakinkinis pa iti ubot kumat ngam tarupam. Just kay nagalas mutan na ti comment. Makapadismaya nga rod tatang. Jakla ko man in blablag. Apay ngamin in vlog mo. Tapnod ado ti gumatang Adan nga awan gumatang. Anay, denggam dati anak. Ambam kaday, adagiti agpatalastas wano agi-promote kadagiti lako da, ket artista ti alaan da. Sana basta artista wano model. Daytay pa'y sikat nga artista, kan sikat a model. Kan nakapimpino ti kudil da. Kampay iday, ibagada nga iso ti aramatan na dadya produktaw. Ang pulos mo't gaya masaan. Ang makaadodan iti sales.
Alangan mo tamang bayad kita artista tatang. Siyaklatan Una ngam kastamot tarupam. Orno sampay ko mamot tarupam asak bengag vlog kay ti pagpapinoy ti rupa. Unay daytan kaka. Nagsasaunot kay ti a tao. Kunamlan gwapo kada napintas. Di dapat makakikit kanya. Di na. Apay akos ko sila pam ta silpon mao. Kene dumayamudom ka. Dagitoy man abasher tatang. Talaga mo, adi dapat makakikit iti kinapintas ko. Ngam nagsasauda, isudan tay kapintasan kada katairan. Kasta talaga ti basher, anak. Kundi ka giblag ngamin iti pakadilawam kan pakasaktam. Linuloko mo't ngamin na kita nga aramid ti tao. Saan lasi ka? Ano pa ti agblablag iti kakasta? Alilawon da ti tao, tapno lang makalako da. Ha? Ay dapat ki dinakita ka. Kung ada dya produkto, tinang papino iti kudil na. Iso nagmayata buy-buyaan ti kudil na. Tagayam, nagfilter ti jaskay. Ay una na takaka. Wala di na pangal-alilaw iti tao. Ha? Iso si ka anak, isardig maon kag blablag iti linulukaw. Saan mo tapod na aking ministry rupam? Basaan pa na tao? Basaak man nga rod. No binurtong tiru payo, diyo iparparang iti kamera. Ha? Iso isardig mo anak. Saan kan nag-vlog? Madi atatang. Di. Kaya't mo palang ti masakitan, kadagitang kakasakita comment, ba nagapod no ba? Tatang. Isardeng kon, ti agi promote kadagiti pagpapintas. Sa bali laangan ti vlog ko. Iti kasta, malikli ka kung dagita at tao. Saan ka kidding ag-vlog apolosan Madimot atatang tagsusulduak mo titiday to eh. Pilyok laangan ati vlog ko. Tapno maliklikak dagita basher. Oray pa'y kumita kadagita bashers. No dadaulan damutan ti reputasyon ko bay akon. Pilyok laangan dagiti content ko. Nasay-saya at pay, anak. Oray day kaka. Gusto ka, Vina. Ag-vlog ka lata. Ngam, di ka mga lilaw. Di mo ibagbaga pumino ti kudil nga oray no sarmay. Ayat mo lang ti makalakaw. Oray datan. Ado pa'y matkit di, dagiti kakasaya ta mabalin mo nga i-content. Ditan gagayam tinagibusan ti pakasaritaan, anapolwan. Orno sampay tarupang. Dito drama tayo. Una detan kaka. Agyaman kami tin kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayami.